Nenganya Jean Damascene wihaye akazi na ka Bulldog aratembana icupa ririmo urwagu kagura magana. Ubuse birarangira gute? Kabirabareba ngi bitande bandeba ku ruhande kuko nge njya yanjye ntawe yosubije. Ino muziteza imbere muti. Ahazaza jambona mashushanya. Oya second. Nkabona no mugusasa ubagenza abonoshesha. Ako tukiraho byo ndi kubona weekend z'uku kwezi kwa mbere ziryoshye. Ubukwe bwabaye bwinshi koko mana yanjye. Ngeze kubona ka video k'umugore ari kuvuga ngo umugabo araryoha. Wowe kuki uhamya ko abiha? Ntago abiha. Nta nubwo araryoshye se. Gute se? Kuri umuntu watureba. Ngwino dusomane niba. Aha ruzande ku izina rya Yesu. Daniel kimwe. Dabo, ndakije kurangira kujya ari bureba ngo baje guteka. Ngatwenga. Kanyo. Ni Burundi barasetse barapfa. Ndabo buriya asomana n'uwo mugore we. Kuko umugore ndamurasomana. Kanyo mu buzima bwa ntabwo turasangira ku isahani. Iwe mugo ntitwasangiye imvange ibirayi n'ibikimba bikaranyishije ubuto n'igitungu. Uzongera impakubona. Bosco mukanya amaze gusaba ndetse anakwa umukunzi we Mukamisha Irene. Nibiroro ubona ko byari biryoshye. Muri iki cyumweru kandi wo tuzi nk'umunyamakuru akaba n'umuyobozi wa Kigali Protocol umukundwa Josue wamamaye nka Jiden n'umukunzi we umwa Divine Teta basezeranye imbere y'amategeko. Sibo gusa kandi Prosper Nkomezi yamaze kwambika impeta umukunzi we, yewe na Etienne yamaze kwemera icyaha. Muramubona ariko nge ntacyo ari ngira. Nubwo Violeta we bamubwiye ko umugabo umujyanye ari mu bipe. Nubundi amabara yarayakoraga ariko bitaragera nko ku rwego bariho. Ubu ngo basigara haramwikuvurira ubu yansize mu kiringiti. Mama yangu game over. Mwenye wanja wake kaingia sasa. Eze ko mbona benshi baba bafite amatsikora. Mama yangu game over. Mwenye wanja wake kaingia sasa. Iyi mpeta bari kwambikana nyuma ya Vose ni ikimenyetso cy'urukundo rwabo, ariko ari wowe Buriya biva ku Ubwoba ni bwinshi ku mpande zombi. Mama yangu abanaga n'ababyeyi Na papa wanjye ndamusize. nari nzi ko uyu munsi ushobora kumara ukwezi uri kuba, ariko ndi kubona bwije. Tugiye kuryama. Nibiri kuri iyi mihanda nibihamaze iminsi. Ega nakakana karaje. Niba I show speed niba ari speed rwate. Aramubonye ariko numvise abantu aba influencer ba hano ibintu bya communication birabagora. Nase bari kuvugana biki ko numvise byawe. Numvise hari abari mu kuvuga igifefeko. Baba visit. Visit. Ariko ryo ramo visit irakomego yarakumvishe nyine. Ntihandi ubona umuntu aburana ngo kugira ngo nasi. Uretse gato kuko hano icyo bakubwira si ukutanywa inzoga, ni ukutatwara inzoga wasi. Ariko turetse n'ibyo ngibyo nubwo yari yishimiye kujya
mu birunga kureba ingagi ngo agasombe ngo ari ukuntu bitagenze neza nubwo yageze muri Ethiopia nabwo. Is it a fart or? Not yet. Mama yangu, game over. No, uwanja wake kaingia sasa. No. Game ikaisha. Masoko nala uloingia. I started on myself, bro. I thought it was a fart. Bro. Alright, you're good. Ku mihanda hari byinshi kuri uwo munsi kandi. Ayayaya ariko sha ibitego byari byinshi hari umureyo rero wambwiye ati sinigarukaho aba bafana bapera mu ntuye bamereye nabi bankure hejuru ndamubwira nti ndabagukura hejuru nese ntabwo nabibasha abafana bapera ngo bamumereye nabi nabagukura hejuru ne kugira ngo byoroshye nawe babwira iti bine natwe twari batsinze cyangwa se ubigire gutya ubu nabwo ni ubundi buryo Mwenye uwanja wake kaingia sasa. Wigirire gutya. Nawe ubundi utegure match zita. None wabigenza ute? Kandi mbona neza afite match yindi na El Hilal. Harya Melody. Ari banyi bavuga ngo simfana ariko subundi karakano ko na wamuzanyemo akandi kantu. Ntabwo fani gikora hano gufana muri. Wova ni ndi umunyamakuru Binet. Ahindi umuhanzi. Muri ministry. Bruce ukuntu kiri kundo. Uwe ni net. Bruce umujeni netre ndagwa gudangarwa. Arakubuza utabare bari bakwishe. Nta kibazo. Bamere nabi. Aha Bruce bari mwenda basuhuje ndabikunda cyane. Abareyo baje bunasa. Ndabemera du. Umunsi ngwaje bunasa rwose. Abareyo Bruce ngo arabemera. Aperi namwe nawe. Eba tureke ikiganiro utazabona. Ariko mu kibuga ngo wirukanka gitsigana Guhumeka igihe kitari ngombwa. Warihuse yarakuye ko Babara ukaruzana kure. yewe Ako mwagiye mu ngizo mushoboye bamuganira. ubuze rutanga wari umeze utera Njyewe ndayikunda kabisa. Uko yagezereyo njyewe bajya banyereza mesaje y'aba contribution nkavuga. Uri no muri polisi. Oya ahubwo nandi muri polisi. Wago ati musanze utanga. Musanze yatsinze tanga ibaza musanze. Naratangaga. No, uri muri polisi. Karaka message ka. Karaka message babaguzaga. Barakamaga nkavuga ati bana buriya birakomeye. Nahembe. Buriya birakomeye ubuzima abagenzi banjye barimo panatama kubitanga ko gacumi. None zikafasha gato. Ariko karafasha gacumi duhera niki ariko ahantu burana bivuyeho. Baradutsinze ndi muri polisi kabisa. Baradutsinze kwa kundi ndino muri vesti ntabwo yatindaga iriya mesaje. Bari muri vesti mfite imihari ya danje n'ababaye. Itwara karakagaza. Ntibana ngo bakunzi bacu ngo Rayon Sport mu bufasha. Barezi barantsinze. Bakubite n'iryanya bateye umuntu w'umurenge ahubwo nawe turi nayanjye mubona nayo kabisa. Mu kintu gitandukanye n'ikindi n'umufana. Kuko mwamaze kwicara ahantu mujye musimutiza. Agahita kankubita nawe ndi kumwe na muhagere ngo umusanzu wawe sha. Nari twarabanaga muri shamba. Ndavuga none abana basenze bamuntu kabisa ubikoze yambonye kabisa. Imihare yoje no message. urasura munsi yariye bine tuzawite ngwi. Abita umunsi w'ingabo z'igihugu
twawitwa security kugira ngo na polisi yumvemo n'abandi bose na daso n'abanyerondo abanyerondo tukabasuzugura bakora akazi niba umunyerondo yiruka ku gisambo akenda bamutema mu mutwe ariko buri nawe kandi sinkora ubukwe bwanjye nguze kwintroducamo kopine wawe gusa byaje no gukurikirwa n'indi nkuru yababaje benshi cyane. ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye. Ni inkuru y'urupfu rwa Dr Mugemana Charles wari umuganga w'iyi kipe kuva mu 1995. Inkuru y'urupfu rwe yashenguye benshi nk'uko byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Yewe wari umunsi utari mwiza no kuri Ndimbati, umufana ukomeye wa Rayon Sport, dore ko nawe yabuze umubyeyi umubyara. Impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Mu gihe Isimbi Modo ari mu mashimwe yo kuba yaribarutse nyuma y'igihe kinini abitegereje, David warashinjwa kuba yaribagiwe umwana yabyaye ku ruhande witwa Anu Adeleki. Nubwo ibi bidahuye, ninde ngo wundi wibagirwa? Ushaka kwambaza bagabigira byo kunyine byo kuba ari umuntu agasa nawe yari yamwibagiwe ngo yahuye ngo na Bruce Melody baramubwira ngo umva sari ko ngo komera chat izengewe ngo inore umva se Bruce Melody arikiriza ngo komera samputu we oya gusa David yiyamye uyu muryango w'uyu mwana avuga ko bipimishije ADN inshuro zirenga 5, ariko ibisubizo bigasohoka bigaragaza ko atari we se w'uyu mwana. Ariko ibingibi ntabwo mbitindaho. Harya wowe iwanyu uri wa kangahe? Ndi umwana wa 40 wacu. Uri umwana wa 40 iwanyu mu rugo? Kubo tubara uyu munsi none bariho bakiri bazima bahumeka. Abakiri bazima kwa muzehe? Yego kwa muzehe. Yego. Ndi umwana wa 40. Umwana wa 40. Inyuma yawe bangahe? Ni ninjye gucura. Niwe wucura. Ninjye gucura. Cyangwa se ninjye muherereza. Data yari afite abadamu 6. Byanya byose? Byanyabyo. Ako mani ni. Muzehe afite abagore 6. Ibe bwite baziranye nyine bavuga bati umugabo wacu bemewe yarafite abagore 6. Noneho mama niwe yashatse bwa nyuma. Wumve nyine aho data yarakomereye, mama yaje asanga hari nk'abana papa afite bangana na mama cyangwa se bamuruta. Yego nkabo 40 mu bana uyu munsi none tubara bakiriho iwacu. Muraziranye se? Turaziranye. Gusa nk'ababyara banyu muraziranye nabo? Ariko no rugamba ariko kuri mama iwacu noneho abo tuvukana kuri mama amo nkavuka ndi wa 10. Mama wawe yabyaye 10 ari umwe? We yabyaye 10. Muzehe wawe reka ngubwiza ugashaka ko ari umukire. Yari umukire nakuze numva ko yari afite amafaranga. Yari nabyo byavireho kuba izina rye bwo iryo ryamushakira imenyekana hakurya. Erega namwe ntabwo mbihagarike. Mutabaruka umuhungu wagenda arongora umukobwa wasasungwese. What is the problem? Ntabwo mba nimero yasasungwese. Hariko nabonye nawe mukanya avuze ati ngiyo bambajije ngo
kugina byarambasubiza ngo Is the president? I just arrived. When last did you speak to him? I just arrived. When last did you speak to him? I just arrived. Is the president coming? I just arrived. I don't know who's inside. none rero gash gira abana ndabagira se mfite umugore nzabagire niko basubiza harya ariko ufite ikibazo n'ikibazo gikomeye urumva nanjye sinasabyo bagasubije mu cy'umuntu atarabagira ni ikibazo nyine kubunga n'ufite ntabugira urashaka igisubizo cy'iki kandi uri ikibazo ubwawe Egani no inkuru zibari nyinshi mu karere ka Gasabo umunyeshuri w'imyaka 15 arakekwaho gusambanya ku gato umukobwa w'imyaka 18 mikoro yo kari mikoro se birakureba wowe Robert Robert ni umenyereye bikorera ibivuga cyangwa Robert ashobora kutabyumva kubera kurangara watekereza atarukurizwa n'inkuru ari nko kurizwa n'inkuru cyangwa nko kurizwa n'ikindi kintu yo arabizi kandi ngamarira ngo ni umuntu agira amarira hafi ngo abagira n'amarira hafi harya ngo ni ikihe cyawumvisha nakubitanye n'icyaha hari mageragere cyantangaje icyo cyaha cyitwa guteza akavuyo mu gitsina cy'umugore wawe mama yangu game over nawe no kabiri nimba nkubeshya Imana impani ubwo uzi icyo cyaha kiba igihe cyitwa yuko wakoze icyo cyaha ni igihe waryamanye n'umugore wawe ntumushimishe bikamubaza akajya kukurega mama yangu game over mwenye uwanja wake kaingia sasa tukiri ku nkuru zimageragere nabonye fata ku mavuta disi ari guhimbaza Imana niwe ejo bundi wanditse ati nubwo tuba dushaka ubuzima buriya nta kuntu twazajya twubaha abantu bari mu bihe bikomeye niba umuntu ari mu rukiko cyangwa mu kiriyo ako kanya nyibona ifoto ya toxique numva wa mupasiteri wacu ati ndagira ngo dushimire polisi y'u Rwanda by'umwihariko uyu munsi wa none hari igikorwa kibayeho kitigeze kibaho ubushize twari twavuze tuti ni gute umuntu yagonga polisi umupolisi agapfa hanyuma akaza rwihishwa ntibamuduhe ngo tumufotore tugaragarize isi yose umupolisi watwaye yanyoye umupolisi watwaye yanyoye nibiri kuri iyi mihanda amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus eregani ukora subscribe munsi like share na comment